kubaha ikaze kuri channel yacu. Mu isomo rya 11 twigiye hamwe Personalpronomen, turebera hamwe aho zikoreshwa nka nominative cyangwa se nka subject, yego, cyangwa se nka ruhamwa mu Kinyarwanda. Rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe aho noneho Personalpronomen zikoreshwa zitari subject ahubwo ziri object cyangwa se ari icyuzuzo, yego, mu gihe zihagarariye ikintu cyangwa umuntu wakoreweho igikorwa. Nibyo tugiye kurebera hamwe muri rino somo. Lektion 31. Lektion 31. Personalpronomen im Akkusativ. Personalpronomen im Akkusativ. Yego, reka tubanze dufate runo rugero nirwo rudufasha kubyumva. Das ist Erik. Uyu ni Erik. Erik wohnt in Kigali. No kuvuga ngo murabona ko Erik nacijemo umurongo aha ngaha. No kuvuga ngo aho kugira ngo tugomeze dusubiramo izina Erik, dukoresha icyitwa personal pronoun, ariyo twita mu Kinyarwanda insimbura zina. Twarabibonye. Rero Erik kubera ko ari igitsina gabo twakoresheje eya, kubera ko kandi ari subject cyangwa ari ruhamwa muri iyi nteruro, yego. Ariko kuri interuro ya kabiri, ich finde Erik nett. Ich finde Erik nett. Muri kubona ko aho kugira ngo Erik nongere kumugaruramo, namusimbuje rino jambo muri kubona in. Ich finde ihn nett. Mbona ari mwiza. Ubwo nubundi ni Erik tukiri kuvugaho, ariko ntabwo ari ngombwa kugaruramo izina rye bwa kabiri. Ich finde ihn nett. Impamvu dukoresheje in ni ukubera ko aha ngaha ntabwo akiri subject ahubwo yabaye object, niwe urimo ukorerwaho igikorwa. Ich finde ihn nett. Mbona ari mwiza, yego. Ni ukuvuga ngo muri first person cyangwa se ngenga ya mbere y'ubumwe. Ich muri nominative ihinduka mich muri accusative. Ich muri nominative ihinduka mich muri accusative. Ngaha uri n'urundi rugero. Ich bin Erik. Nitwa Erik. Kennst du mich? Uranzi? Urumva ko wowe ndi kubaza ni wowe ruhamwa. Wowe ndi mbombaza ni wowe ruhamwa. Ni wowe uri gukora igikorwa cyo kumenya. Uwo urimo ukorerwaho igikorwa ni njyewe. Uranzi? Kennst du mich? Yego. Ich bin Erik. Nitwa Erik. Kennst du mich? Uranzi? Ubwo wowe ndimo mbaza ni wowe ruhamwa. Hanyuma njyewe ndi object cyangwa ndi icyuzuzo. Yego. Dukomeze ku muntu wa kabiri cyangwa ngenga ya kabiri mu buryo buri informal. Du muri nominative ihinduka dich muri accusative. Du ihinduka dich. Du, dich. Hanyuma urugero. Wer bist du? Wer bist du? Urinde. Ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Ntabwo nkuzi. Urinde. Ntabwo nkuzi. Ich kenne dich nicht. Yego, tuze kuri ngenga ya kabiri n'ubundi ariko mu buryo buri formal, second person formal. Zi mwebwe ihinduka n'ubundi zi muri accusative, nta mpinduka zibaho. Zi igumya ari zi muri accusative. Urugero. Herr Schmidt, wo sind Sie? Ich suche Sie. Herr Schmidt, wo sind Sie? Ich suche Sie. Nyakubahwa Schmidt cyangwa bwana Schmidt, murihe? Ndimo mbashakisha, ndabashaka. Yego. Bwana Schmidt, murihe? Ndabashaka. Ich suche Sie. Yego. Tuze noneho kuri third person cyangwa ngenga ya gatatu ariko ihagarariye igitsina gabo, masculine.
eya ihinduka in, nibyo twabonye mu rugero rwabanje. Eya ihinduka in, eya ihinduka in. Urugero, eya heißt Lukas, yitwa Lukas. Ich kenne ihn, ndamuzi. Eya heißt Lukas, yitwa Lukas. Ich kenne ihn, ndamuzi. Yego, tuze kuri ngenga ya gatatu ihagarariye igitsina gore. Zi nta mpinduka n'ubundi igumya ari zi. Zi iguma ari zi. Urugero, sie heißt Bwiza, yitwa Bwiza. Sie studiert, yiga muri kaminuza. Sie studiert, yiga muri kaminuza. Ich finde sie sehr schön. Ich finde sie sehr schön. Mbona ari umuntu mwiza. Mbona ari mwiza. Ich finde sie sehr schön. Yego. Tuze noneho kuri ngenga ya gatatu ihagarariye ikintu muri neutrale. Muri neutrale. S ntabwo ihinduka n'ubundi igumya ari S. S iguma ari S. Urugero, das ist mein Buch. Das ist mein Buch. Iki ni igitabo cyanjye. Es ist alt, kirashaje. Es ist alt, kirashaje. Ich finde es sehr interessant. Ich finde es sehr interessant. Kirashimishije, mbona ari cyiza. Yego, ndagikunda, kiranshimisha. Ich finde es sehr interessant. Yego. None tuze kuri ngenga ya mbere y'ubwinshi. First person in plural. Wir muri nominative ihinduka uns muri accusative. Wir ihinduka uns. Urugero, wir sind Bwiza und Erik. Turi Bwiza na Erik. Kennst du uns? Kennst du uns? Uratuzi. Muri kubona iyi uns niyo ihagarariye twebwe. Hanyuma wowe ndimo mbaza ni wowe ruhamwa, twebwe tukaba icyuzuzo. Kennst du uns? Uratuzi. Ni wowe urimo ukora igikorwa cyo kutumenya, twebwe tugakorerwaho igikorwa cyo kumenywa. Yego. Kennst du uns? Uratuzi. Yego. Tuze kuri ngenga ya kabiri y'ubwinshi, ariko mu buryo buri informal. Iya ihinduka euch. Iya ihinduka euch. Euch, euch, euch. Iya ihinduka euch. Urugero, wer seid ihr? Muri bande. Wer seid ihr? Muri bande. Ich kenne euch nicht. Ntabwo mbazi. Ich kenne euch nicht. Ntabwo mbazi. Tuze kuri ngenga ya kabiri mu buryo buri formal. Ngenga ya kabiri y'ubwinshi mu buryo buri formal. Zi n'ubundi ihinduka zi, ntabwo ihinduka. Zi n'ubundi ihinduka zi, ntabwo ihinduka. Herr und Frau Müller. Wo sind sie? Ich suche sie. Herr und Frau Müller. Wo sind sie? Ich suche sie. Nyakubahwa cyangwa bwana na Madame Müller. Murihe? Ndimo mbashakisha. Yego. Cyangwa ndabashaka. Yego. Tuza no kuri ngenga ya gatatu y'ubwinshi. Bo abo bantu turi kuvuga badahari bo. Yego, muri kubona ko zi ntabwo ihinduka, igumya ari zi. Kuri ngenga ya gatatu y'ubwinshi, zi ntabwo ihinduka, igumya ari zi. Das sind Erik und Bwiza. Ich kenne sie. Abo ni Erik na Bwiza, ndabazi. Uru ni urugero mu gihe muri nko kuvuga kuri Erik na Bwiza ariko badahari. Mu gihe muri kubavuga umwe muri mwebwe ashobora kuhita avuga ati ya, das sind Erik und Bwiza. Ich kenne sie. Yego, abo ni Erik na Bwiza, ndabazi. Yego. Murakoze cyane. Zusammenfassung. Incamake. Muri kubona imihindagurikire igenda iba muri Personalpronomen. Ich muri nominative ihinduka mich muri accusative. Du ihinduka dich. Zi igumya ari zi. Eya ihinduka in. Zi
zi iguma ari zi, s iguma ari s, via ihinduka uns, iya ihinduka oy, zi iguma ari zi, hanyuma n'iyi zi yindi ikaguma ari zi. Ahangaha ndakeka turi kumvikana neza. Ndabashimiye. Danke, murakoze. Danke, murakoze. Kanda subscribe, ushimiye video kanda ku gikumwa hasi, usangize n'inshuti zawe zirimo ziga Ikidage cyangwa zifuza kukimenya. Hanyuma icyifuzo, ikibazo, igitekerezo aho hasi muri comment ucyandikemo. Ndagushimiye cyane. Danke. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Murabeho, tuzongere tubonane.